Ka Joint Action Committee JAC jong ki Arseng ka Giant Hill Stock Owners Association JHTOA, East Giant Hill Stock Owners and Transporters Association EJHTOTA. Kala pelat ekitrok jong ka karkhana Star Cement na ka jingaki ka baklembu bor. Habakran shakilar patai kubor uma biang shwashla wala pentep baya kaniga rai la shim hadien ka jingalang balakot penlong daw Deputy Commissioner jong ka East Giant Hills District hapadeng ka JAC bat ki arkar khana ka Star Cement bat dalmia ha ka office UDC ha ka arpnyautrik yayong ha ka jingalang ka karkhana Star Cement kla menjur ban ai bah kitmar mar kandat ligitrok ha ka shisngi ya ki arseng bat kularu ban pendik shu habaya debat ka bah kitmar ya kitrok jong ki arseng laong umab shula habaya debat ke dalmia ula pentip haduk mentang kampat ai ka no ka jubam bat ka jinga khi kandang beteng na ka bentai kitrok jong ka dalmia Report yang ngakam chairman yang GEC dekat ini kisah yang artli kisah transport sentiel sini wah pediga JSTOA wah ka East Giant Hill Tokanar and Transporter Association wah cina ilek kubiga sentri wah ikut langi da am kilo kudu bentar da kilo kudu kam da am lek ni kesian gua ka sien gua ceden dan lagi tia gua ceden da utuga arpu sotrik ida chime kubiga rai wo strike dari wo kaluti yegini kiri yang company tam yang Star Cement wa kadal mia cement wa ile ongam tewa i jo wailet ki ne jo pungkan gi ya kini kindon ne yegini ki jing yakut wa to yo no dingi da heli skim sedien ki gi lo dingi i kamwa manfa gri ni dang emo pende gi kiri hitai kama so skin san skin ta lo ding da che tha ja thao unloading chao ban hat pun jetai pene igari kamu cipal ne kasan ski dekat kam te i kini man peman gi igu selsi ne peman gele gua ta gini ga kam kit kam ba yang i dekat kam te de peman ni gini indefinite strike dan nin ga arpenya trik da yo chiti inodisi wo peni chama pedi Star Cement udal mia ne ga district administration dekat kam te i de kloy one CDC affairs ICT hari tai dan nin ga Star Cement udah egele ke jingkulari i ulen jikpat bentuk de ga jing tok loading i kini pak utok yo i ga ICT ka kama kende tli i jota kende tli dan nin ongel dan le i gam dan pedik pi len jikpat pi pi wan kang tala hakmat ke de ta helom senang kan gamte i de priang ge jingkulari yang Star Cement ta hijing tok Star Cement da call off ga ni ga kini strike lado negasi negasi kamu cipal ne kamu je ne step i boda da wang i strike je to Star Cement the ideal me cement hado ne imbuyo kete kecing kejubahan neki de strike dan continue ka haji to dal me the haji to ini balkar tro the am like kecing ki ini khaso trik uche den ki atia uche den yigi balkar tro i ne da chimle ko bigara chisundon yigi ni de boycott begi mkwat e yo wan yuk jat kecing sa lum je dia dekat te i perlak kiwa bo dampar nane kiwa ong thiet ute balgar trok i heni por kerpat i perlak ham thiet de to ine lenga sei de persa jo de kami gede gede de bahile persa i kini geri new dep life gi chini rajing yok bole se kamu Star Cement dal mer cement bo de wan ge bini geri de kate ge pa ding ji dekat kam te kini geri de persa jo ki sulu wile da yok kini geri la chini nga jingyo nga ki utok de tap gi do podar cement klem de parking klem de tap churia dekat tengah tip umulum lamut state government le nongga dan ke district council le nongga ne ba kini keri le lat ki le khajna le lat ki le tax dekat kini keri man gi wi le pendom nong riyo bagi fu wan yu jat si sini ini ke te le ro be